Belakina koktuma kaham korbuk hangko rotok nai lukurok ni bagai abong khap tihai talung talni noka salchini sal tangsali jorawo korbuk sub division ni Court by college ni jaga pocha nodagai thangai berai naikha korbuk sub division ni SDM korbuk ni SDM saka jaga ni procharok tabuk bebagno ready ingbaikha tabuk tangna simino baki tongsiwo ababaino srai kha tiprasara kwangmano town area o thangai lekha pora khlai thaniwo tabuk puja ni joraba puja ni jorawo hanang penang khlai jao phiaba tabuk te hanang pinang khlai jakha tiprasa bari rogono tiprasarok tongoi pori manchi naikha te SDM ukongno bsaka lai thangnai kcham korbuk sub division ni MLA boromnang burbo mohan tripura ni chaitung mumbai te MP Pratima Bumik ni chaitung mumbai te kcham CM Biplop Kumar Dev ni chaitung mumbai no tirni u korbuk amchuyo u college by court kholok jana thangi tongo nei जों तिनी और फाइमान निके जोंनि बरम गोनां करबुकनि माननीय MLA बरनियो आगियो खानाओ जे कलेज सिमाङै जागा नायजाखनो अरो जे हमके जलाया गानानि कायसा जागा अरनियो आगि जोंनि बरम गोनां मुख्यमंत्री कसाम बिप्लब देव सार सरबनाय थांगापो एके माननीय MP प्रतिमा भौमिक जी बनाय थांगापो एरपरे पाब्लिक बो अरनियो हाजा खानै सालायो इनके नाइजा खनै सामानि परे और पर्सा बनुखा से कलेज तिमाङै कलेज निजे नांमानि जागा रजा पर्सा अंखाजा कोड निबां बंखाजा गानांगि निके इके जों तिनि जागाव फाइनै फैया खबा आं अरो SDM कटालके जइन फेपिमानि परे अरनि लोकल माननीय MLA ते अन्यान्य जारा जनप्रतिनिधि दंनाय ते और कम्युनिटी लिडार एलाकाबासी अनि रेस्पेक्टेड DCM अनुराग देव बर्मा के तिनी सिंह नायलायफैयो अमु कलेज नि जागा नि आगि तेके स्नाजाक नि नायलायफैमानि जनगण बो जाजाग अरो जागाव इनके सेन्टर अफ लाइ हनै इनके ताबुक जरातै आपातत अमु कलेज नि बाताके जागा अंखाजाक रेकर्ड रं फैबैजा बनो जों तिनी गुरि नायलायफैयो ताबुक परवर्ती पदक्षेप इनके जोंनि बरम गोनां MLA बाहायबायखानि बा पदक्षेप नानाय किन्तु अमु जागा इनके कलेज नि बाङै आपातत जागा रेकर्ड अंखाजाक